bazar thlir tu te chi bai ule tuntuma hian Mizoram lam kan han soi velok don ani Mizoram Assembly pakwana fu thut khom August ni somni pasari le somni pariata nei zo ta ka khan Chief Minister Pulal Du Amachuan Comptroller and Auditor General of India report a phara Buchang Phai Kolasip District PHE Department noya na ahuna tho zo lo le na tho zo hun to a na la tho tran lo om thu tar lan chu Mizoram mi puitam takin mak kan tia PHE Department thok tu tele sarkar ma sa soi chiat na le pu mo na te po social media lama na sa takin kan hmuwa mithen khat chuan he tianga na tho ommu mal si lo wasum tam tak luang ral hi Kolasip journalist te point in khelo em ni ti in keini te po miron dem ti tia hemi chungchang hi mun nge ya kalin CAG report tenena en kopin kan han zir chianga hetiang hi thil om dan ani Chief Minister in House sang ni somni Pathum Mars thatopa CAG report a phar chungchang hi Mizoram chanchin bulian berwang lai ni chuan hetiang hian ziaka August ni somni pasari le niriat sang ni somni panga assembly session nei zo taka Chief Minister Pulal Du Amana phar report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended March 31 2023 a huna na tho zo lo le na tho zo hun to na la tho tan lo om thu ta lan ani CAG report ta lan danin PHE department noya me ninga sangni somni pani khan Buchang Phai a chengnoi som pali le singni sangaman construction of battle wall sedimentation tank of water plant ti mingin tender cholovin contractor nena na pe kani na hi me ni som paruk sangni somni pania tho tan ni in July ni som panga sangni somni pania zo turani a contractor nena poisa pek vek to ani January ni somni pakhat sangni somni pathuma CAG in department official tenena an endigna nan la thok tlem hle Buchang Phai a vek hian construction of Zorora filter of water plant ti ming departmental work na tho ania chengnoi rugle singsari le sangsari manani document ta lan danin July ni somni paruk sangni somni panhi le July ni som panga sangni somni panhi khan man ruwa chengnoi ni le singsari sangruk man le ani a June ni som pasari sangni somni panhi atanga July ni som panga sangni somni panhi chunga master roll chorna ta noi li le sangkhat manani bok Zorora filter of water plant siam na hi June niriat sangni somni panhi a tho tanani a June ni som pali sangni somni panhi a tho zongin document a talanani a CAG le department official te ro chuan January ni somni pakhat sangni somni pathuma joint verification an nei na Zorora filter of water plant siam na tho ani lova siam ani loti an muchuak thung PHE department noya vek construction of clear water sump of 1 lakh liters capacity ti chu tender mangin mei ni som pakwa sangni somni pani khan contractor nena pe kania chengnoi som pali le sang kwa se na turani document ta lan danin he na hi September ni som pani sangni somni pania tho tan ni in November ni kwa sangni somni pania zonia contractor nena chengnoi sari singria sanga pe kanito heti la hian CAG le department official ten January ni somni pakhat sangni somni pathuma en fiana clear water sam chu siamani loti an muchuak bok ti in wanglai ni a hian talan ani a social media lama flyer an siama pheichuan na tho mi alon muchuak ti in talan ani a amol phothlak angrang viau ani Kolasip district MJA te chon Buchang Phai PHE department noe tuilak na chu September ni nga sangni somni panga zirtop ni khana huna kalchilin thilom dan kan bel chianga Buchang Phai solar pumping water supply scheme ti puitlin na tur hian project pathum siam ni in chengnoi sompali singni le sanga senga siam construction of battle wall sedimentation tank of water plant chu thanhi chunga zo man turani a na hi mei ni som paruk sangni somni pania tho tan ni in zo hun tur hi July ni som panga sangni somni pani ani hei ba ka hian chengnoi rukle singsari sangsari senga siam construction of Zorora filter of water plant chu thakhat chunga zo fel tur ni in June ni som pasari sangni somni pani atanga July ni som panga sangni somni pani inkar chunga zo fel turani project dang pakhat construction of clear water sump of 1 lakh liters capacity chu thanhi chung boka zo fel tur ni in September ni som pani sangni somni pania tho tanani a November ni kwa sangni somni pania zo fel tur ni in hei hi chengnoi sari singria le sanga sen na turani CAG le department official te chuan heng project te hi January ni somni pakhat sangni somni pathum khan
joint verification nei an tlo a zo hun biduk pel vek to ma se tlo ni lai hian na hi zo ala ni lo veka CAG report hi dik lo na om lo ani Buchangphai Village Watson Committee Chairman Pusang Bera VCP chon project an khoina mun chu apa siro ngenga Buchangphai na thona pek ni in deal munani a deal munani wang hin atira har satna om ti asaya sanghadil hluyania amun nga char chunga nga ya wangina tira na tho tan ngal the ni lo ati na hi tan tlai na huna zo ni lo ma se August ni som pasari sang ni som ni pathuma tangkhan an chor tan to a tuna chon an tangkai pui hle ti asoi tuipam na tura da solar plate chuan electric power kilowatt som thum pasari le chan ve siam chuak theya tuipam na ta nan khol man hi 30 horsepower ni in khol hi achom zo thle ni in asoi heta tanga tu en pam chu hi main reservoir tanki litar nuai khat donga an pam chowa hei ba ga hian tanki dang pani gosen veng le saron veng ami ate khol mangbok hian pam chole in heta tang hian mi puite hena tui hi sem chole thinani ti asoi bok nia sat that pheijon tanki pam khat turin huna du reilawa tanki pahnia tui liam veng turin Watson committee te chon mi pani kan ruai me kani atia Buchangphai Watson committee te hian he tui pam khol le mi puite hena sem chu zong zong chu en kolin thoktu pathum man ruai me kani heti la hian PHE Scholarship Watson Division EE pilaro sangi chon Buchangphai khuwa chung ko zani somni pathum chon tui connection an nei to a department lam record dan chon tui connection nei lo chung ko nom to lo ni na soya amaro chu pem thar la in dang thar te nom theya wangin tui connection la nei lo palero anom thei ni in a soi Buchangphai solar pumping supply scheme mang hian ni khata tui liter nuai khat singli pam chu thinania ni khata mi pakhatin tui hi liter somnga panga vel dongzia turanga chut ni in project design ang chon he khol hian kumsom thum chung Buchangphai khuwa hi chom thei turanga yani Buchangphai solar pumping water supply scheme hi ni kum jun ni somni sangni somni pali khan Buchangphai Watson committee te enkol chun zom turin in remna siamin an kuta hlanani to a CAG report Chief Minister in House a pharang hi chon poisa tam tham tak na tho mu malom si lawal luang ral angina ngai theya CAG report hi dik lo hran lova chuti lai chona hunan na tho na tura leinga rongai te lo oma wangin atak taka na tho le ro man na chu a in mil talova PHE department in Buchangphai mi puite ta na ni zung chak na manga tui thiang lim pek chu na tura siam chu sumle pai po ni dan turang takin manania atak takin Buchangphai mi puite point tu na hian an mang tangkai me kani ti hi thudi kani e bazari lo thira wangin kan lo me